mwese aho muri ndabasoje mwese kandi mbahaye kaze mwe mudahwema kutwereka ko mudukurikiye mu biganiro tugenda tubagezaho ngenderwe Matseri nanjye nitwara Murekezi murekero amahoro meze neza akavura se kaguye mukanya akabonye mugani wabane ibintu byose bavuga babishyira muri past nakavura se kaguye mukanya barakabonye akavura nakabonye no rushojo n'urujojo ni nziza abanyarwanda bajya bavuga imvura y'inka n'urujojo ngiye batindi n'urukumbashimwe nyanyuze muri ya ndirimbo ya muvandimwe wacu umwijuru umubyeyi nako se umuvandimwe aratota cyane imiyango mbanza mu myambi ya rugomwa rugoye bitese ndamahoro namwe yego ndamahoro amakuru rero araye ku bwinshi dufite inkuru y'akababaro aho umunyamakuru wari mu bagize cyane cyangwa ubimazemo n'igihe kinini Kasim Yusuf wakoreraga urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA by'umwihariko kuri Radio Rwanda ikirore foro yego na n'ubu ariko yarakiriyo w'igifaransa nibyo amakuru y'igifaransa aracyabaho yamuhaye ariko se uba yaragarutse. Are you serious? Yaragarutse. Iyo makuru y'igifaransa yaragarutse. Oh, okay. Yaragarutse rwose. Abona nimbizi vraiment. Abasanga he? Ni za sano ubundi yaberagaho. Nibyo. Okay. Kuko Michel Iradukunda ararepresenta rwose. Urya se igifaransa cyane. Okay. Akanya gasari. Very nice. Wagira ngo yameze nuza. Hari abantu bari bazi igifaransa cyane kuri Radio Rwanda. Kasemu yari mu Gilbert Byaje, Jean-Gilles Mazuru, GGM. Yego. Yitabye Imana Kasim Yusuf. Imana imuhiruko ridashira. Umuryango we ukomeze kwihangana. Yamenyekanye cyane rero mu mwaka w'1998 ubwo yasimburaga Murebwayire Agnes mu kiganiro cy'imyidagaduro cyitwa Samedi Détente cyane ko n'ubu kiracyahari. Yego. Rero ariko mbere cyabaga mu Gifaransa. Yego. Mu Gifaransa rwose. Ubwo rero twifatanyije n'umuryango we mukababaro mu bitoroshye ariko ntabwo biba byoroshye. Rega numenyerwa mugabo we. Umenyerwa rwo gatsindwa. Umenyerwa uraza rukadusoroma rugutwara mu ukagaruka. Ariko zinya numva muririmba ngo turinde abo za Maria. Maria udusoroma indabo ze. Maria nawe aradusoroma cyane. Rero reka tujye mu makuru aba arimo acaracara cyangwa se agezweho aho rero hakurya hano mu Burundi bikaba bariho rera kwa Neva kwa General Neva rwose umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi hariya ni Reveriye cyangwa se Reveriyani Ndikuriyo yashimangiye ko ngo Uburundi budateze ngo kubana neza n'u Rwanda ngo mu gihe ngo butarabaha abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza wahoze ayobora kiriya gihugu muri 2015. Ibi bintu Abarundi bakunze kubivuga kuki bumva ko tutabana neza ngo tutarabaha ngo abo bantu bagerageje guhirika bari hano se nicyo kibazo n'umuntu yibaza. Oya ibyo urumva byanze bikonze buriya umuntu ugushaka nta ugushunguye nta kubura urukumbi ubwo nyine niyo defense mechanism ni bahimo kwifashisha ariko buriya inzove ebyiri zirwaniye ubwatsi nibwo buhasiga ubuzima buriya abadindira cyane ni bwa bucuruzi bwambukiranya imipaka ni rwa rujya n'uruza rwo ni hafi ya narwo oya narwo rwose buriya byakabaye ngombwa rwose bika Abarundi biyambukira bakigura ka lisansi ariko ejo bundi Neva yabivuzeho ngaya mave witi ngo ko ntayabona kuri station ya essence babayekura hehe mbi baratekereza ko ngo hari abantu bayambutse mu majerekani bayavanye mu Rwanda n'abandi muri Tanzania bakajya kuyabaha mu ngo zabo abo bafite amave witi ngugane nkuko witi rand cruise ngo ntabwo arayibona kuri station ari Uburundi rero nabonye n'inkuru ikinyamakuru igihe cyayigarutseho nkuru ya Ntabareshya Jean de Dieu yagize ati umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ni Reveriyani bo bavuga Reveriyano Ndikuriyo yashimangiye ko Uburundi budateze kubana neza n'u Rwanda mu gihe batarahabwa abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza wahoze ayobora icyo gihugu mu mwaka wa 2015. Ndikuriyo yabigarutseho ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye mu ntara ya Butanyerere muri Buye
sinzi niba basomye neza. Nibyo. Ni ikiganiro kibanze ku ngingo zitandukanye zirimo ubukene bunuma mu Burundi, ibura ry'ibikomoka kuri peteroli, itahuka ry'impunzi, gufungura imipaka bwafunze no kuzahura umubano w'u Rwanda. Ubwo bazwaga n'abanyamakuru ku bijyanye n'igihe Burundi bushobora gufungurira imipaka yabwo ibuhuza n'u Rwanda n'uburyo bwo kuzahura umubano w'impande zombi. Ndi kuri yo yatsembye avuga ko igihugu cye kititeguye kubana neza n'u Rwanda mu gihe kidashyikirijwe abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza umugenzi mu mwaka wa 2015. Yagize ati u Rwanda rugomba kudushyikiriza abagerageje gukora kudeta, nirukomeza kwinangira ntabwo tuzasubira inyuma kubera ko abarundi bariyubaha kandi bakihesha agaciro. Leta y'u Burundi yafunze imipaka muri Mutarama 2024, hari hashize igihe kitagera ku kwezi itangiye gushinja u Rwanda gufasha Red Tabara nyuma yaho igabye igitero muri zone Gatumba muri Bujumbura. Ni muri Bujumbura. Icyo gihe guverinoma y'u Rwanda yasubije ko ibyatangajwe na Ndayishimiye atari ukuri kuko nta na hamwe u Rwanda ruhuriye n'umutwe wari wose w'u Burundi witwaje intwaro. Sibyoze? Ibyo ngibyo. Gusa tariki 15 Gicurasi 2015 abasirikare bari ku ruhande rwa Nkurunziza basubijeho ubutegetsi. General Niyombare, abasirikare, abapolisi ndetse n'abanyapolitiki bari bafatanyije muri iki gikorwa nuko barahunga. Rero igihe cyashatse kugaragaza yuko birengagije umugogo uri mu jisho ryabwo, ikinyamakuru cyagaragazaga yuko ikibazo ari u Burundi atari u Rwanda cyane. Nubwo ubwo so gufata uruhande bafashe uruhande cyane. Yego. Nubwo ushobora no gusanga ari igitekerezo ariko cye cya Reverien. Ndimo ndavuga igihe ubwo cyafashe uruhande. Ubwirengeje umugogo uri mu jisho ryabwo. Nubwo ingingo yo gushinja u Rwanda gushaka gutera Burundi no gusaba abagerageje kudeta arizo zishyirwa imbere mu Burundi byanyirereshwa mu kuzahura umubano warwo n'u Rwanda, hari ibiteye impungenge byirengagizwa. Yego. Burundi bwirengagizwa ko Burundi bucuditse n'umutwe wa FDLR bishobora gukoma mu nkokora izahuka ry'umubano w'ibihugu byombi. Urabona ko afite fact cyane. Hari ubuhamya bw'uko FDLR yagiye gutabara ubutegetsi bwa Nkurunziza ubwo kudeta yapfubaga, kandi ngo gukorana kw'impande zombi ntabwo byigeze bihagarara. Agitangaza kirimo ko intambara yo muri Uvira ibaye batsinzwe bose bazajya i Burundi. Icyo nicyo kibazo cyihutirwa dufite. Uvira iri mu kamashu, nta handi bazahungira. Ubwo FDLR nitsindwa muri Kongo izambuka yigire i Burundi. Numva ari cyo twavugaho. Hanyuma u Rwanda rero rwanamaganye raporo ya Human Rights Watch ishinja RDF ubwicanyi muri Kongo. Ikintu cyabaye hariya, hari raporo zakozwe na Human Rights Watch, ariko iyi Human Rights Watch nayikora na Loni. Yego. Ariko mu by'ukuri izo raporo still baragaruka bakavuga bati ariko turasaba ko u Rwanda rutwemerera rukadusabira M23 tukajya guperereza mu matware yayo. None raporo yashingiye ku u Rwanda rero bukibibona, guverinoma yamaganye raporo yatangajwe na Human Rights Watch. Ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu n'ibiro bihuriyeho bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu ishinja ingabo z'u Rwanda RDF gufasha M23 mu bwicanyi bwakorewe abasivili muri Binza muri teritwari ya Rushuru mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Raporo ya Human Rights Watch rero yatangajwe ku wa gatatu tariki 20 Kanama 2025 ishinja umutwe wa M23 ivuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda kwica abasivili bo mu bwoko bw'Abahutu nibura 140 ndetse ko abishwe bashobora kuba barenga uwo mubare. Human Rights Watch yo ivuga ko ubwo bwicanyi ishinja M23 n'ingabo z'u Rwanda bwabereye mu byaro nibura 14 hafi ya pariki y'igihugu ya Virunga mu burasirazuba bwa DRC, byiganjemo iby'abakora ubuhinzi. Muri raporo rero ivuga ko ku matariki hagati ya 10 ndetse na 30 Nyakanga uyu mwaka M23 ngo yakoreye ubwicanyi abasivili b'abahinzi barimo abagore n'abana mu bice by'umugezi wa Rushuru wambuka Binza, ni muri teritwari ya Rushuru, ni muri Kivu ya ruguru. Human Rights Watch ivuga ko amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko ingabo z'u Rwanda RDF zari muri ibyo bikorwa. U Rwanda rwahise rugera gute? Rwabiteye utwatsi. Uvuga ko kuko n'itangazo ry'ububanyi n'amahanga ryo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda rivuga ko ibyatangajwe na Human Rights Watch ndetse na kariya kanama ka Loni ari ibinyoma bidafite ishingiro. Ati ibinyoma bitangwa na Human Rights Watch ni kimwe n'ibyatangajwe n'ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu n'ibiro bihuriyeho bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu, byose nta shingiro bifite ndetse nta n'ibimenyetso bifatika bimwe nakubwiraga. Guverinoma y'u Rwanda rero ivuga ko aya makuru atanga ishusho ihuye n'inyungu z'abayatangaje, cyane cyane muri iki gihe
M23 na RDC byitegura gusubira mu biganiro by'amahoro kandi mu gihe hitegurwa gushyira mu bikorwa ibyemezo by'amasezerano y'amahoro yasinyiwe ku 27 Kamena 2025. Mu by'ukuri ntago umuntu washoye amafaranga mu kugira ngo yangize isura y'u Rwanda hirya no hino akatega indege, tuvuge wenda Minisitiri Kayikwamba Wagner wa Kongo akazenguruka hirya no hino, ntago yabura n'ubundi amafaranga yo gutanga muri Loni ngo aya masezerano n'ubundi yidoha ni Washington ngakomeze ajyemo gishegesha. Gusa ikindi wamenye nuko guverinoma y'u Rwanda yavuze ko ngo Human Rights Watch ngo yahoze ishinja u Rwanda ibirego bidafite ishingiro by'umwihariko muri ibi bihe rero ngo hari imishinga ikomeye ngirimo gushyirwa mu bikorwa mu kugarura umutekano n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwo ruvuga ko ruzakomeza gushyigikira ibiganiro bigamije kugarura amahoro n'umutekano mu karere binyuze mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington DC ndetse no gushyigikira ibiganiro bya hehe Doha muri Qatar. Ariko hagati aho ngo bro hari inkuru nziza abanyarwanda 532 batashye. Buriya tujye twishimira yuko bene wacu batahuka kandi buri umwanzi abanegekara cyane umuciye intege. Ndababona rero kuri Koronishe ku mupaka hariya, uribuka ko twigeze kujyanayo yego hariya la Koronishe igihe waguze n'igikapu cyo genda byibuka. Leta y'u Rwanda rero yakiriye abanyarwanda 532 bari bamaze imyaka irenga 30 barahungiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko irahora yiharanira yiharanira akazubira yiharanira bajye bivugira Repubulika ya Kongo. Demokarasi yo ntaye ihora iharanira demokarasi. Aba banyarwanda rero bageze mu Rwanda banyuze ku mupaka muri La Koronishe kuri uyu wa mbere tariki ya 25 Kanama 2025. Abatahutse rero bakiriwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu ni Bwana Murindwa Prosper. Bazacumbikirwa by'agateganyo mu nkambi yahitwa Inyarushishi mu karere ka Rusizi mbere yo gukomeza ubuzima busanzwe. Uko gutahuka rero koje gukurikira ibyemezo byafashwe mu nama yo mu rwego rwa Minisitiri hagati y'u Rwanda ni RDC n'umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi HCR yabereye ya Addis Abeba muri Ethiopia ku 24 Nyakanga uyu mwaka. Benshi batahutse rero bari bacumbitse mu nkambi y'agateganyo ya Goma nyuma yo guhunga uduce two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari barafashwe bunyago n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa yabahaye ikaze ababwira ko hari ibyiza byinshi Leta y'u Rwanda iha abaturage bayo bizatuma babona ko bafashe icyemezo cya kigabo. Ndumva twayihinira aha nuko nguko. Ariko dusubiye muri Kongo ho gatoya, hari amakuru avuga ko mashya agezweho none ahangaha Lawrence Kanyuka w'intare za Sarambwe niko dukunda kuvuga kugira ngo yego aratangaza ko ngo abacanshuro ngo bakomeje guhungabanya umutekano ngo no kugabaho ibitero ko uko byagenda kose ngo ntabwo bazasubira iwabo. Kwikiri ni ihuriro rya AFC M23 ryatangaje ko ritazongera kubabarira abacanshuro barwanira ubutegetsi Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko byagenze hano hari umubu ntabwo wabura musengo ubona uri seriye kabisa witwaje intwaro witwaje intwaro uzi ko yone drone no gutera wa priza sasa urumva umuntu wamanitse amaboko kirazira kumurwanya n'umusivile cyangwa se umuntu wamanitse igitambaro cy'umweru akuriye abantu bo muri bare basirikare bo muri Afrika y'Epfo babigenje. Iyo utsinzwe umanika igitambaro kandi icyo gihe M23 rero nayo ntekereza nashidikanya yuko nayo n'abantu kandi ibyo baharanira barabizi kandi ifite urwego rwa diplomasi byanze bikunze ariko n'ubundi amasezerano buriya mpuzamahanga avuga ko kwica umuntu wamanitse amaboko kwica umucanshuro ntacyo aho ubukoze. Kwica umucanshuro waje kurwanira amafaranga nta mpamvu afite arwanira akagwa ku rugamba ntago ari icyaha cy'intambara. Aba rero niyo mpamvu yavuze ko icyaha cy'intambara donc kuba umuntu yamanitse amaboko karenga ukamurasa. Hari ikindi cyaha cy'intambara nshaka kukubwira icyo ni icyaha cy'intambara. Na viole ufata ku ngufu kurwanya umunyantege nke. Ikindi no kurwana n'ubugome. Mu ntambara burya n'ubu ngubu ugasanga wafashe nk'umwanzi wawe ugenda ubaca imitwe witondekanya ku muhanda n'urugero ngo haye ibyo ngibyo nabyo bigize icyaha cy'intambara. Abandi kurasa urusengero no kurasa amashuri imisigiti insengero ariko ndumva ari izina rusange amadini n'amatorero gusenga imva inkomoko y'ijambo insengero aho basengera
kandi n'abasari baba basenga. Nase ko bavuga ngo ngiye kuri musigiti ntago bakagiye ku rusengero. Ni izina ritirana, ni izina ritirana. Umusigiti biterwa no ku muntu bita, ariko n'izina ritirana iryo ngiryo no rusengero n'ahantu dusengera, abyumvishe. Rero abandi ahandi no kurasa abanyamakuru hari abapfuye bavuniye umuheto reka nzo kubwira bo hanze abazonze mw'abantu baje kugopa ari batatu. Reka rero turangize inkuru y'ihuriro rya AFC M23 ryatangaje ko ritazongera kubabarira abacanshuro barwanira ubutegetsi bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko byagenze basohoka mu mujyi wa Goma ubwo yafataga. Warabibonye yuko nta kintu amahanga bivuzeho. Yavuga icyo ariko ko basebye bamwaye nta kintu bavugaho. Ibi bikubiye mu butumwa rero umuvugizi wa M23 mu bya politiki ni Lawrence Kanyuka yari yashyize hanze mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere tariki 25 Kanama uyu mwaka. Ihuriro rero rishimangira ko rizakomeza intego zaryo zo kurinda abasivili n'ibyabo, ubundi kandi ngo rizakora ibishoboka byose rikoreho icyahungabanya umutekano wo mu bice rigenzura. Andi makuru rero nakubwira nuko Wazalendo Pasautu nayo yabaye ejo hashize. Pasautu yacu gisirikare hari muri Kongo ariko muri Kongo mu ntare za donc wamenya nuko nani Wazalendo, FDLR ndetse n'abacanshuro na FRDC bamaze iminsi bashaka gupenetratinga mu bice mu matware ya M23 cyane cyane za Goma. Ahigenzura nyine ahigenzura. Urumva Kanyuka we avuga yuko nyine M23 izakomeza kurinda ubusugire bw'abaturage ndetse bakabarinda n'ibyabo. Bamenye ko ejo hashize M23 nyine yatangiye kwakira kajugujugu zayo za mbere zakorewe hariya mu Bushinwa. Kajugujugu dori rwaye M23 iyo nkuru yatangajwe nande cyane ni breaking news. Icyo ngewe namenya ubwo byanze bikunsaba ko wagiye kuri ya group kuri ya page ya what channel ni channel ya WhatsApp channel. Icyo nakwemera cyo wambwira nuko M23 ntago yajya ku isoko kugura imbunda. Ntago umutwe utari igihugu ntago ujya kugura imbunda yatangiye kuzakira. Bavuze ko bagiye kugura bazakira. Kimwe cyo nakemera hari zafatiwe Igoma ku kibuga cy'indege. Icyo ni rero mu gusana muri operation maze iminsi yo gusana ikibuga hari harimo no gusana indege kandi harimo na za Sukhoi. Ubwo wabona ari kuko zakorewe mu Bushinwa. Uyo ni made in nyine made in China birumvikana. Oya nago nyigaye Bushinwa bagira ibikoresho bro. Bushinwa bagira ibikoresho. Hari n'izindi bari bakigora no kubona ibintu biri electronic buriya spare parts nyinshi ziva muri China. Bakubita original bakubita n'indi. Oya baguha uko ubushobozi bwawe bungana. Mbese nta kintu wababurana. Twambuka gato mu Burundi rero hari amakuru avuga ko ngo abarundi ngo batarimo ngo mbere yo kujya mu by'u Burundi AFC M23 yasabye leta y'RDC ibisobanuro ku rubanza rwa Kabila biziko bamukade. Ari bihano bigera urumva bamujije ibyaha ngira ngo birenga 5 buri cyaha ni igihano cy'urupfu hari n'icyama cy'imihano y'imyaka ngo 10. Rero Bertrand Bisimwa ni umuyobozi wungirije wihura AFC M23 AFC egare M23 bare bavuga bare mu cyongereza yitwa stroke bare de fraction. Ariko yatangaje ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugomba gutanga isobanuro ku rubanza rwa Joseph Kabila Kabange wayoboye iki gihugu kuva muri 2001 kugeza muri 2019. Urukiko rwanemeje ko buriya Kabila ari umunyarwanda. Barabyemeje burundu ngo burya ngari n'intasi y'u Rwanda ngo yitirira Kabila Laurent Désiré ngo burya yitwaga Hippolyte. Urumva ngaho ngo Bertrand Bisimwa yatangaje ko leta ya RDC igomba guha M23 ibisobanuro ku rubanza rwa Joseph Kabila. Ariko aka kantu Bisimwa yashyizemo ni ukwirata. Atayirata mudusobanurire kubera iki ameze nka musaza abwiraga Perezida Kagame ngo ko mutemesobanurire neza. Nuko gato mu Burundi ngo hari amakuru avuga ko ngo abarundi ngo batarimo kwishimira uburyo ngo uyu muperezida wabo ngo arimo kuyobora abana babo cyane cyane abajyana abana b'abarundi mu ntambara ngo batazi igihe izarangirira. Neva nyine yes ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Urumva Neva ari mu nyungu. Urumva donc niba abacanshuro
niba abacanshuro bagira batya bakaza urumva ugeze muri ukabona umucanshuro wa hafi wa make akoroheye utari bunakugore birumvikana ko kandi na neva na barashakamo injyawuro afata amafaranga se bamugira ngo ni make urumva. Hanyuma tusoreza hano mu Rwanda hari ishuri ryitwa Maranyundo Girls School rarizi Nyamata n'igindiri Nyamata ari muri ya mashuri ari excellent yego ariko agamije iterambere ry'uburezi ku mwana w'umukobwa sibyo yego ni kimwe na za Fawe Girls School hari n'irindi shuri Hills yo soko Hills ribe Nyagatare yes hari n'irindi shuri riri urabona hano irwamagana hari n'irindi shuri ukatira hirya rigeze Agahozo Shalom nibyo Shalom ariko igayo n'abahungu ayi forel Agahozo ayi serious yego hari umwana twiganaga mu Kanyeri wizaye rwose ahubwo njye iryo zine ryigamo abahungu ni ryitwa Cornerstone nayo bahari ubwo urabizi ni utaturangije abikada bagahozo bariyo rwo nose nkubwo ndi wizayo uyu Kizigenza nawe ngo ni wize Juno kuko iriya France avuga ni ya Sarkozy ndakora yego azi igifaransa cyane Kizigenza ndaguha nimero ye tumuhamagara ndayifite uwe ngo yagiye muri interview uramubaza ati twaze mu ruhe rurimi ati urwo mushoboye ubwo yize neza sha ariko buriya nta kintu cyiza buriya reka ngubwire Rwema nta kintu kibaho nko kuraga umwana wawe uburezi bufite ireme hari ibibazo byinshi duhura nabyo kubera imyigire yacu ntabwo twarahasoninze kugira ngo tugere aho tugeze twarabiharaniye ariko nta kintu cyiza nko gutegurira umwana wawe ahazaza heza abavuga ko amashuri ahenze bababwira iki cyane ko none tugiye mu itangira ryayo noneho ntihari n'adahenze oya none se ubujiji bwo buhenze bingani oya uva no guhenda none zubu hano i Kanombe ni Rwiza ntihari irahenda ze none se Nonko ntihari irahenda ze Efoteki hirya ntihari irahenda ze yarabegereye amashuri yarabegereye ahubwo hahenda private schools kandi zihenda biturutse n'ireme none se wafata Remera Academy amafaranga yayo kayanganisha na King David Academy ishobora kuba ifite program zirenga 5 sibyo mu bihugu byo hanze sibyo umwana wawe homework ayikorera i Burayi bajya gutembera mu butembere barya kane ku munsi urumva muzishyura amafaranga abana bagira ubwenge ntabwo bingana ntabwo bingana ntabareshya amashuri rero araguhenda kubera yuko wohereje umwana ahantu udashoboye kwishyura jyaho ubushobozi bw'u Rwanda yamanuye uburezi down wenda ifunguro na twa dufaranga two kwifashisha dushobora kuzamuka ariko wenda ukabutadufite ariko pe uburezi uburezi bw'uyu munsi ntibuheza hari amakuru rero ni itangazo yasohotse nabonye aho ubuyobozi rero bwa Maranyundo Girls School umenyesha ko ngo hazakirwa abana batsinze ku buryo bukurikira abazajya mu mwaka wa mbere senior 1 ngo nabafite amanota kuva kuri 95 kugera ku 100 mu bizamini bya leta abazajya mu mwaka wa kane nabafite nibura amanota 85 kugera ku 100 mu bizamini bya leta hanyuma ikindi rero ngo abanyeshuri basanzwe biga kuri iri shuri ngo bifuza kuhakomereza ngo hazajya handikwa ngo abafite amanota nibura 80 kugera ku 100 ikindi bamenye nuko kwandika ngo bizatangira ku itariki 25 z'ukwa 8 2020 ubwo sejo saa 4 za mu gitondo noneho igitangaje muri ikitonderwa nuko ngo mu kwandika ngo bahera ngo kwinota ryo hejuru hakurikijwe imyanya bafite mu mwaka wa 2 n'uwa 5 nta myanya ihari murabyumva ubwo rero mugani aho abantu bakwiriye kwishimaho bishikira aho kugira ngo ujye ahantu uvanga amashuri arahenze hari ahadahenze arimo hagati na hagati nuko nguko bimeze murekereka ngushimire urakoze cyane kangushimire wowe tukiri kumwe kandi umusanzu wanyu turawubona cyane Imana ibarinde mbifurije gusaza mudasabirije ngenderwe Matseri urakoze cyane nanjye nirakimurekeza Imana bamwenyurire